He wahine kua roa e whakataetai ana I te tūru o Hauraki Waikato, Auare ake. Heoi mo tēnei kōwhiringa pōti e haere ake nei ka raro a Angeline Grinsell o Tainui Āwhiro me Ngāti Porou I te maru o te ropu Toranga Pū o Mana. Hei tā Angeline Grinsell kei te hunga mā tātahi te mana nui I tēnei kōwhiringa pōti. I don't think the youth in this land understand that the power is now in their hands. This is their time. You know, nearly 500,000 young people have the power to change the country. But will they? You know, will they actually take up the challenge and put a tick on a piece of paper, get out of bed and go and do it? If they don't, we may not have a country. He wahine e pūmau ana ki ngā tongi a Kiingi Tāwhiao. Because Tāwhiao talked about the poor, the widowed and orphaned. Feed them. And that's the thing I like about Mana. Mana's kaupapa is feed the children. Feed the people, te whero, te mā, me te pango. And again, you know, Mana's a Māori-led, Māori-focused movement, but it's open to everyone else to come in. Ko te whawhai mo te tika I heke mai I tōna whaia atua iwa Rickard. She would have demanded, I think, that I go and try and represent, because, you know, I'm an honest person, I'm a passionate person for our people. Ka whea nei ngā wā kua tū ia hei kaitono I ngā tū momoropu Toranga Pū I tērā kōwhiringa pōti ko te Pāti Māori tōna piringa, ko te warurau pōti te wehinga I Wainganui Iaea me te toa. I do it because the job's not done yet. You know, someone has got to stand up and keep challenging all of these parties that want to represent us. Nā tōna whaia atua iwa I whawhai kia whakahokia tēnei whenua ki wainga no I tōna iwi o Tainui Āwhiro. Nā no a Tainui Waikato I wero I te wā I tā moko hia ai te whakataunga tiriti o te iwi. I tēnei rā, ka haina rātou I tēnā puka, ka mate te kingitanga. Ko te pōharatanga, te rawakoretanga, me te hunga mā tātahi ngā kaupapa nui kei te pikautia e te ropu o Mana, ko rātou tonu ngā paupau o te whare o Mana. We will build this new nation out of the unemployed and those that nobody wants to talk to. E ai ki ngā matapai a ngā mātanga Toranga Pū, ka whiwhi tonu te tūru o Hauraki Waikato, I ana Naia Mahuta o te ropu reipa. Yo ia no nā Kiingi Tāwhiao te kōrero, māku anō hei hanga I tōku nei whare, ko ngā pau oroto he māhoi, he patete, ko te tāhuhu, he hinau, Anzac Pikia, te karere.